Zonet chung quartet chibai vekule Infiamna Chanchin Thar ilongai thlangu MBOC WWB8 Inter-Village Local Council Football Tournament chu nei chun som zel ani MBOC WWB8 Inter-Village Local Council Football Tournament chu khel chun som zel niin heta hian Zonom Local Council le Tuivamit Local Council in machona goli aluta Tuivamit Local Council hi gol thum gol khatin an chakani Tuivamit tan hian Jacob lal thanplongan gol khat khungin arla ruat felan gol ni akhunga Zonom Local Council kolam chun hi minisomruk pangana a kelarin tluanga khung ani he match hiam player of the match Tuivamit player poimo lalpek lua thlan ani in kheldanga Bethlehem Vengthlang Local Council le Ramhlun Vengthar Local Council in machona gol sari aluta Bethlehem Vengthlang hi golnga gol ninan chak Bethlehem Vengthlang tan hian kela ramzawan gol khat khungin lalom zolan gol khata khunga laramoyan gol khat khung bokin lalmon kemale niki ela ro khumten gol khat veven khung boka Ramhlun Vengthar gol ni te hi lalmangai kimale larwa sanga te khung ani he match hiam player of the match Bethlehem Vengthlang player Tangkai Emmanuel Thazwala thlan ani Limen Local Council le Mualungthu Village Council in machona golnga alu thunga Limen hi goli gol khatin an chakani Limen Local Council tan hian laram din sangan gol ni khungin lalpin moya le laram ro ten gol khat veven khunga Mualungthu golam chun hi first half additional time F laram ruat fela khung ani he match hiam player of the match Limen Local Council player Tangkai laram din sanga thlan ani Salem Veng Local Council in gol som gol khatin Tuirial Village Council an sopa Salem Veng tan hian siding puya sai lawin gol khat khungin David Alchon aman gol li akhunga he match gol khung tam ber niin Sima somdong kiman gol khata khunga Arla Roizelan gol ni khungin Lanun Zira le Samuel Aldin Tharaten gol khat veven khunga Tuirial golam chun hi hun top don he minisomret parungna a lalfam kiman akhung ani he match hian goli khung tu David Alchon ama hi player of the match thlanani Chite Veng le Electric Veng Local Council in machona gol nga aluta team panhi te anin khel tok le he match hian Chite Veng tan Zomon puyan gol ni akhunga Electric Veng tan Samuel Longsiam kiman gol ni khungin PC Vanal puyan gol khat akhung boka he match hian Chite Veng hian voi ni man roi masa a ma se Electric Veng hian sud ve in hun top don nai additional time minute somkwa pathumna a Samuel Longsiam kima gol khung mangin gol thum gol nin an chakani he match hian player of the match Vanal rem kima mar Electric Veng player poimo thanani Sakor tui chunin goli gol niin Dur tlang leitan Ramthar Local Council an neya Sakor tui chun tan hian malsom zolang gol khat khungin la roi moyan gol ni akhunga malsom tharang gol khat khung bokin Dur tlang leitan Ramthar tan hian zonun moy ral tele zon la limpuya ten gol khat veve an khung bok player of the match Sakor tui chun player poimo la roi moy thlanani in kheldanga Dur tlang Local Council in Silify Mission Vengthlang Local Council an neya Dur tlang gol li te hi Marcus malsom zola Rikila ram nga ka la ro thlanga le Matthew lal mangai zola te khung ania player of the match lal muanzawa Durtlang Local Council player Tangkai thanani heti lai hian LADC trophy Longklai Eastern Zone Chess Tournament pula za omachin za EM LADC chon khwalian ni in ahman puya khwalian hian thu soin Infiammi te chu nun uluk tur le Infiamna konga thluak le ngai tuana seng reng turin acha chess tournament bua sai ani thei hi lom omtiin he program bua sai tu Longklai District Chess Association te chunga lom thu asoyani pula zawma chinza hian chess hi Infiamna a thluak exerna thatak mai ani thu le ngai tuana sengmi te tan thui tak akal theiti asoya he tournament hian state level thlengin kai sela state level huanga Infiamna lo omle tura po in bua saina ninghal se aduti asoi bokani he chess tournament hi ni ni chung o tura bua sai ania Infiammi somthum pakhat antel Nizan Khan India Rama Cricket League Sangbar Indian Premier League khelchun zom ni in Punjab Kings in Mumbai Indians an ne Nizan Khan India Rama Cricket League Sangbar Indian Premier League khelchun zom ania Mumbai Indians le Punjab Kings in machonin to sa Punjab Kings an chaka bolvom masakan thlang Mumbai Indians en bet masain Quinton de Kokan ball samruk ama sanatangin ranza som pani asiama century atlin ba ka hian atop thlengin adinga Namandi ran ball samthum pakhat atanga ran som ngatlinin Hardik Pandya ball som pani atangin ran som pali asiam boka Mumbai Indians batsman 10 over som ni mangzovin player paruk anchana ranza som ko panga antlin Punjab Kings in target dan hi vele in Prapsim Ram Singan ball samthum pakwa atangin ran som riat atlina atop thlenga dingin Shreyas Ayaram ball samthum panga atangin ran samruk paruk asiam boka Kupar Konoli an ball som pani atanga ran som pasari siam bokin
Punjab Kings and over som paruk pen pathuman mangtin player pathum chan ma sela target ran an phaka ranza som ko pariat an siama target ran an tlinta ka wangin Punjab Kings sian wicket sariin ball som ni pakhat vom mabak ala omtin Mumbai Indians si an neta ani he match ha hian Punjab Kings player poimo Arshdeep Singh hi player of the match ha thlan ani ti hian Indian Premier League season kalmeka Punjab Kings sian match nga khel to in voilian chaka point ko nei te bulaman ruaya Royal Challengers Bangalore in point riat naya dotin Rajasthan Royals pathumna niya point riat vek an naya team dang point nga nei ting an la om lawani zan ina darsari le chan ve atangin Gujarat Titans le Kolkata Knight Riders ten in la kalmek hi an khel chun zoma naktu klaidar thum le chan ve Royal Challengers Bangalore le Delhi Capitals anin machonanga naktu zan darsari le chan ve Sunrisers Hyderabad le Chennai Super Kings te anin machondon bok ani Tennis mga in elna Barcelona Open le BMW Open ta chu khalchun zom zel ani Tennis mga in elna Barcelona Open le BMW Open ta chu khalchun zom zel ni in Barcelona Open a round of 16 khelzo anita a heta hian match na hnung lama France star seeded number 9 Phil San Nakashima machonin 6-2 6-3 in Phil Sia chaka Andre Rublev fan 6-2 6-3 in straight set vekin Italian star Sonego anea Italian star dang Musetti an 6-3 6-4 in straight set vekin France star mutet apal tlang bokani run of 16 match danga Alcaraz le masakte machon turan ni lain Alcaraz si ain hlema wangin ain lan theilova Czech Republic star masakian in khel Halloween quarter final ain hlankai ti hian quarter final ain machon tur te po chiang kim to in Medvedev le Borges masak le Rublev Fils le Musetti Cameron Norrie le Jodar te in machon turan niya zanin dari le minisom li hian quarter final match nung bera Norrie le Jodar te hi anin machon do na zanina hian semi final lute an chiang kim man tura ngai ani BMW Open ami pasingo sin elna nei ni bokin heta hian run of 16 khelzo ani taboka run of 16 match nung lama Daniil Shapovalov fan 7-6 6-2 in straight set in Marosan apal tanga Zverev fan 6-1 6-2 in Osam takin Canadian star Diallo apal tlang boka Molkanan 6-4 7-16 in khel hau tak taka German star Altmaier apal tlang shambok Argentine star Cerundolo an 6-3 6-0 in Osam takin Dutch star Van de Zandschulp apal tlang bokani ti hian quarter final line machon turte chiang kim to in Koboli le Kopriva Zverev le Cerundolo Fonseca le Shelton Baka Shapovalov le Molkanten machon turan niya zanin Daru Khan quarter final match nung ber khelin Shapovalov le Molkanten in machona zanina hian semi final lute an chiang kim mandon ni zan khan Europa Football Club ten elna Europa League le Europa Conference League ka quarter final khelzo ani veleta Nizan khan Europa club level in elna sang zingami UEFA Europa League le UEFA Europa Conference League ka quarter final khelzo anita a Das club AZ Alkmaar le an mikhwal Shakhtar Donetsk te chakjok omlovin gol ni veve khungin ani hneto ka ma se first leg ka Shakhtar hi sithum faya an chakto awangin in khel pani belboma Ukraine club Shakhtar hian golnga gol ni in AZ Alkmaar hi an hneya quarter final paltlangin semi final anin hlangkai AK Athens in Golthum Gol Khatin Spanish club Rayo Vallecano ne Marcela first leg ka Rayo Vallecano hi sithum faya an chakto awangin in khel pani belboma Rayo Vallecano hian goli Golthumin AK Athens hi an paltlang ani French club Strasbourg in German club Mainz sili finance sopa first leg ka Mainz sin hi fain chak Marcela second leg ka French club hian le Thalin in khel pani belboma goli gol hi in Strasbourg hian chaka ti hian French club Strasbourg hian major European competition a semi-final anin pet kai masak ber tongin an club Chanchina an la thlen ngai mi lo thlengin bung thar an kaita ani in kheldanga Italian club Fiorentina in an mikhwal English club Crystal Palace gol ni gol khatin ne Marcela first leg a Crystal Palace si sithum faya an chakto awangin in khel pani belbomin Crystal Palace si goli gol ni in Fiorentina laka hian an chaka Palace in semi-final anin hlangkai second leg match ha hian Crystal Palace in Ismaila Sarr mangin minisom pasarina man ruaya ma se Fiorentina hian minisom thumna gatman sona penalty goal manga an su nuin minisom nga pathumna endur mangin an goal nina an khunga ma se an mamo goal dang khung bel thei talovin Fiorentina hian semi final anin hlangkai zauta lova Crystal Palace in an club Chanchina European competition a semi final anin pet kai masak ber tong tathungin kumsang khazakwa panga dai thwa din hian bung thar kain an la thlen ngai lo an thleng UEFA Europa League quarter final match ha Celta Vigo in an mikhwal Freiburg an ngam lova
German club Freiburg hian goal thum goal khatin Spanish club hian neya in khel pahnih belboma Freiburg hi goal ruk goal khatin an chakani Real Betis in an mikhwal Braga an ngam lo boka Braga hi goal ni nan chak ti chuan in khel pahnih belbomin Portuguese club Braga hi goal nga goal thumin Real Betis laka hian an chaka semi-final an in pet kai English club Aston Villa in an mikhwal Bologna an dim lova silifa in an sop he mecha hian minisom parungna Oli Watkins an Villa ma hroina goal khungin Oli Watkins hian ti hian Aston Villa tan goal za akhung tlingta a ani hi Aston Villa club Chanchina Villa player European competition a goal khung tam berniin goal som akhung tlingta ani heminu minisom hi parungna buende an Aston Villa tan khung belin minisom thum pakwana Morgan Rogers an akhung bel velea Aston Villa goal khaddang hi Esri Konsa an minisom riat pakwana a akhung ania Hemetsa hian Villa hian goal tamzo khung theyan nia Morgan Rogers a penalty pet Bologna goalkeeperin alaudan saka Villa hian hun thadang an nei gola an chantir lo bokani heti chung hian in khel pani belbomin Aston Villa hian Bologna hi goal sari goal khatin an neya phu takin semi-final an in pet kai in khel danga English club Nottingham Forest in an mikhwal Portuguese club Porto sikhat fain an neya goal poimo takhi minisom pani na an player poimo Morgan Gibbs White an akhungani Hemetsa hian minute riat na Porto player poimo jan betna rekan red card a choya wangin no chua ania Portuguese club hian hun tamjok hun pum deuh tho player tlem zokin an khel angai pha Nottingham tan kongti ol samtu ani thung ti hian in khel pani belboma Nottingham Forest hian goal hin goal khatin FC Porto hian neya Nottingham Forest hian semi-final an in pet kai Europa League hian semi-final match first leg hi April ni som thum zan lai pel dar som pani le chan veya an khel dona Nottingham in Aston Villa an mikhwal don hemi huna vek hian Braga in Freiburg mikhwalin Europa League semi-final match te hi arwala khel turania second leg hi May ni sari jan lai pel dar som pani le chan veya arwalin an khel le donani final match hi May ni som ni jan lai pel dar som pani le achan veya an khelang heti lai hian Europa Conference League po April ni som thum jan lai pel dar som pani le chan veya semi-final first leg arwalin an khel dona Rayo Vallecano le Strasbourg in machonin Shakhtar le Crystal Palace an in machondona second leg hi May ni sari jan lai pel dar som pani le chan veya arwal vekin an khel dona Europa League le Conference League semi-final match te hi hunin anga arwalin an khel vek donani Conference League final match hi May ni somni pasari jan lai pel dar som pani le chan veya an khel don bok khati jong khatun tuma Infiamna Chanchin Thar kan ngai thak theite chu ani